In yet another disturbing case before the Postmasburg Magistrates Court, an 83-year-old man appeared in court for a bail application on allegations of rape. According to the testimony presented in court, the investigating officer from the Postmasburg subs opposed bail. It was also revealed that the accused had voluntarily handed himself over to the authorities. During cross-examination, the investigating officer faced tough questioning from the defense advocate, who challenged aspects of the officer's testimony. The defense argued that the case was based solely on allegations, emphasizing that the accused had cooperated with the investigation and had voluntarily presented himself to the police, demonstrating his respect for the legal process. However, the court also heard that the complaint is a minor, that the accused had previously appeared in court, and that the complaint was allegedly afraid of the accused. The defense further argued that the state's case was weak, claiming that no DNA evidence had been presented to support the allegations. After considering the evidence and arguments presented by both state and defense, the court granted bail of 5,000 rand, subject to strict bail conditions. The state was represented by prosecutor Mr. Emmanuel Muruba. Giovanni Langwe, reporting for Horizon Media in Postmasburg, Northern Cape. Een merkwaardige jong entrepreneur wat vandag voortbou op die mentorskap van sy ouers, veral die van sy pa wat hom reeds op 'n vroeë ouderdom aan die gasvryheidsbedryf bekend gestel het, het onlangs die bestuur van 'n ikoniese hotel in Postmasburg oorgeneem. Hoewel Zyn Springbok as 'n gekwalifiseerde elektriese ingenieur steeds aktief by die mynbedryf betrokke is, maak hy ook tyd om sy passie vir diens en gasvryheid uit te leef. Die jong sakeman het vanuit Appington na Postmasburg verhuis en is nou een van die mede-eienaars van Postmasburg Hotel. Ons verslaggewer Gabby van der Merwe het onlangs by die hotel gaan inloer om meer oor hierdie opwindende nuwe hoofstuk van Zyn Springbok te hoor. Vandag gesels Horizon Media met Zyn Springbok, mede-eienaar van Postmasburg Hotel, en ons wil graag meer uitvind oor sy passie en liefde vir die gasvryheidsbedryf. Zyn, kan jy vir ons 'n bietjie meer vertel van jou passie en liefde vir die industrie? So, ek is nou eigenlijk 3 jaar in Postmasburg. Gaan op my 4de jaar. Ek het 2023 Januarie vertrek na Postmasburg toe. En as ek bietjie backdate gaan oor waar vanaf die influence van die passie kom rondom die industrie. Ek is oor my jare in die industrie gewees van entertainment, events, DJs, car shows. So ek like basically mense te entertain. En die tyd toe ek kom in Postmasburg dus mense baie veel wat gebeur het. En ek het toe die geleentheid gesien dat die hotel is beskikbaar nou oomblik soos die mense te kan kyk daar. Die accommodasie en die restaurantbedryf. En ek het die geleentheid begryp. Jy is oorspronklik in Appington en jy is nou vir 3 jaar in Postmasburg. Vertel ons 'n bietjie van jou ervaring in Postmasburg en jou ervaring van Postmasburg vir mens. Wat ek kan sê van Postmasburg se mense is net baie vriendelike mense. Ek het nog enough bad experiences gehad met die inwoners van die dorpie. So ek het 'n goeie experience oor die jare wat ek nou so is en laat dit veilig. Ja, dat is nie baie veel.
Mense van Bosensberg praat van die indrukwekkende spyskaart van Bosensberg Hotel. Wie is in beheer van die spyskaart? So die spyskaart het ons die professionele chefs wat ons aangestel het met assistant chefs. So hulle vat die volle initiatief agter die spyskaarte met hulle professionaliteit. Seker te maak dat hulle die gemeenskap met topstandaard plek kan bedien. So ons het 'n verskeidenheid van kossoorte wat ons het op ons spyskaart het. Ons pizzas, ons burgers, ons main menus en dan het ons ook starters wat baie lekker is. Ek kan dit daarvan. Wat kan Bosensbergers verwag en na uitsien by Bosensberg Hotel? Ons het redelik 'n verskeidenheid van aktiwiteite wat ons doen deur die week. Op 'n daglikse basis het ons verskillende spyskaarte met ons main spyskaart wat altyd saam available is. Dus byvoorbeeld ons familienagte wat ons aan kinders onder 10 verniet het en dan het ons met ons game nights, dit is baie meer op Vrydagnachte, dus die familienagte is op Woensdagnagte. En dan kyk in die toekoms in sal ons nog baie meer aktiwiteite aktiveer. Ons aim is om mense die geleentheid gee om kan uit te kom met hulle huise uit en 'n bietjie te kom geniet en 'n bietjie stres te laat ontgaan. Miskien na besige week. Ons probeer om almal te akkommodeer. Volgens zijn Springbok het die waardes, leiding en mentorskap wat hy van sy ouers ontvang het, 'n groot rol in sy persoonlike en professionele ontwikkeling gespeel. Dankse die invloed van sy ouers en die sterk leiding van sy pa, kan inwoners en besoekers nou die Bosmasburg Hotel se indrukwekkende spyskaart, vriendelike diens en gasvrye atmosfeer geniet. Ek is Zen Springbok, een van die mede-eienaars van Bosmasburg Hotel. Ek wil net graag sê baie dankie aan die inwoners van Bosmasburg en ook die omliggende gebiede vir die ondersteuning sinds ons opgemaak het in Junie 2026. Ek wil ook net sê dat voel welkom om enige tyd in te draai by ons en kyk wat onze chefs het om aan te doen. Ons het ook accommodaties beskikbaar en ons het maar gevoel. Baie dankie. Northern Cape Provincial Management has welcomed the arrest of a 41-year-old man for alleged dealing in drugs and contravention of the Immigration Act following the vigilant actions of a police officer in Kimberley. The arrest forms part of the South African Police Service's continued efforts to disrupt the proliferation and distribution of illicit drugs, which fuel other forms of criminality and pose a serious threat to the safety and well-being of communities. On Wednesday, 12 August 2026, a member attached to the Provincial Operational Response Services was conducting policing duties in Warren Street, DBS in Kimberley, when he became suspicious of the activities of the two men traveling in a vehicle. The officer approached the vehicle as it was about to drive past and identified himself. With the occupant's permission, a search of the vehicle was conducted. During the search, the officer allegedly discovered packets containing suspected cocaine or khat with an estimated street value of 1,500 rands concealed inside the vehicle. A further search allegedly resulted in the discovery of cash suspected to be the proceeds of illicit drug dealing. The 41-year-old suspect was immediately arrested and charged with alleged dealing in drugs. He was also charged with the contravention of the Immigration Act after he allegedly failed to produce valid identification and immigration documents when requested to do so. The vehicle was seized as it was used in the alleged commission of the offense. The District Commissioner of the Francis Baur District, Major General Khabatata Makhari, commended the member for his alertness and vigilance, which resulted in the disruption of alleged distribution of illicit drugs. Quote and unquote,
The proliferation of illicit drugs remains a serious concern, as the availability and distribution of drugs can contribute to substance abuse, violence, and other forms of criminality within communities, so said General Magare. This arrest demonstrates the importance of vigilant policing and proactive interventions aimed at disrupting the drug supply chain, said General Magare. Northern Cape SAPS remains resolute in its commitment to combating the trafficking and dealing in illicit drugs. Police operations, intelligence-driven investigations, and targeted interventions will continue to be intensified to identify and dismantle networks involved in the distribution of drugs and to prevent these substances from reaching vulnerable members of our communities. The suspect is expected to appear in the Kimberley Magistrates Court soon. My name is Natasha Mokorosi from the PMU Department, Zanzibani Local Municipality. I'm proud to be here. Thank you very much.